ڕزگارکردنا پێنج گوندên نو û hêzên demokratîk hene derdora bajarê min bicê û hêzên rejîma Esed hewl didin navçeya Reqayê kontrol bikin. Piştî Cezîrê û Efrînê zagona leşkeriya neçar li Kobanê jî dest pê kir û Partiya Yekîtiya Kurd dibêje kiryarên asayişên mîna kiryarên rejîma behsin. Sekreterê Giştiyên Netewên Yekbûyî dibêje PKK, Heşd-i Şeabî û Daeş zarokan çekdar dikin û hejmara zarokên kuştî bi destê rejîma Sûrî gihiştin 20,000 zarokî. Dubare silav, rêxistina Amûdê ya Partiya Yekîtiya Kurd li Sûriyê daxuyaniyek derbarê girtin û binçavkirina endamên xwe ji aliyê asayişên rêveberiya Xweserî ve belav kir. Daxuyaniya Partiya Yekîtî dibêje, dema endamê partiya wan Mejdel Hec Qasim berîdana vindeke leşkerkirina neçar ya rêveberiya Xweser da çarenivîza kurê xwe zinar yê 16 salî. Got ji bo leşkerkirina neçar hatibû binçavkirin nas bike. Lê Hec Qasim û alîgerekî Partiya PYD pevçûn lewma esayişan ew binçav kir. Daxuyaniya Partiya Yekîtiyê da zanîn got tuhmetên esayişan di derheqê çalakvan û siyasetmedarên Kurd de mîna tuhmetên rejîmê ye û esayîş riya ewlekariya rejîma Beez digirin. Tê zanîn got beriya hefteyekê her çar endamên Yekîtî Enwer Naso, Abdilîlah Ocê, Mehsin Xelef û Ridwan hemû ji aliyê esayişan ve hatibûne binçavkirin û tanha çarenivîsa wan nediyar e. بله تماشاوان اینجا بارا وستانه سر و مجاری آن همه برای خوابیدن باجار استانبول و جویده اندام دسته دانستاندران یارک برای سوریه فؤاد علی کل گلمه برس فؤاد بخیراتی و بولتنی د دست پیک دا چما اسایشین روج آوا اندام پارتیا و ارمانج دکن. بله سر چاوا براستی یعنی وکون دزانن دهنک باجار ده جالکوانی پارتیا یکیتی دیارن یعنی وقت باجار عموده جروجا روج ده و جروجا یکمین اینیا پشتی در عداکتن و باجار عموده هندزانن یعنی 2013 ده مها حزیران ده ریشک دجوار لسر جالکوانا کرن و خلق گل باران کرن و ایریشی اوفیسا پارتیا یکیتی کرن و حواله ما آراس بنگو لسر خینی بو او کشتن و نگه خلی خستن او دعرده دان و حتی تليفوناوي وبريويش بريكاوي درخستن اف رنگايا براستی رنگه رژیم ویتر در هویتر در یعنی رژیم مزانن 2014 چاراد گلولو درشاند زقاق قامشلو لمخابن 2013 پیدا عیناوی کاری دکش بر ویک دا خوانیا رخصنا پارتیا یکیتی لعمود دجیه خودی و ام پشتگیریا ویدکن تشتکی شاش ده حقیقانات نگوتیه و جبو مجد القاسم و زاروکا او نزاروکا عوله حتی جئه پارتیا یکیتی زاریه مالبات پارتیا یکیتی دگره بری و حمرین ایده 13 سالی بو برن سالی چون وان چاقا لاوی خوامل لوند علیکم 2012 صفا هفتای حتی ایرو و نگراندنه و باوی نخوش اف چویو امنزان افلاو بکد برنه یعنی اولاوی مجدل جیب وی رنگی اف چروکا گرتنا زاروکا نتشکینوی سر پیاده تاوی امزکریه به هزه مافی مروار گوی کاری کرێت ناکێ لێ خویای بەردەوامە ئەف کار ژێتێ خواستنگە بکێ ئەم عسکەریان ناچار وەک ئەنها برایمە عەبدولجەبار شاهینژی گوت تشتێکی گەلێکی درست گوت ئارما ژێ چییە تێبدارێ زۆرێ ملت بتەوینێ تو جاری دیکتاتۆریە دارێ زۆرێ ملت نەتەواندیە هەگەر دەمەکێ ئەوێ مەجبور بمەشە لێوێ ڕۆکێ بێ وەکە قنبلاکه ملت بوان بتقه گرک وی کاری نکن هگر یپک خود بینه هزک نتو اما سری خوشیر بتوینن بس نه آلیگاریا پارتیه که به نخواب تخبن بریارا سیاسی پارتیه که هگر خورتاد و خوازو خوبک هزک نتو برا هر جپه در بیج
دەفژ سیاسەتا خۆبەرد و بشیندوو و بەڵێ برێز بەرایەکە فواد. بشیندوو برای خۆی پێشمەرگە ئەمێ خۆرتا بدنوان بەڵێ. نەحەوجی بێ خۆرتێمە زۆرێ بگرن خۆت بەڵێ برێز فواد. ئامادەنێ پێ خۆ بدن پێوان لێ خۆرت نە ئامادەنێ دەبن سیا پارتیەکێت کارێ خۆ بکەن بله برێز فواد و هەونەداون چارەنویسە ئەندامên پارتیاوە مەڕوان عیدێر ئەنوەر ناسۆ و هەونە دەبێت کە جێوان کورە ڕەوشاوان چاوایە و پرسکریە گەلۆ بەێ مە پرسکریە لە گۆر ئەم دەزانن برنە قامیشلۆ و زندانە قامیشلۆ و ژێ پێێ تشتێکی دن ناهێلن ژمەر بێژن و نابێژن نەش مالباتێ وان ژیرە و vەشرتی وەدعێوان و بەرێژی گەلێکی ولو عەبدڕەحمان ئاپ و هەڤالێ خۆ لە عەفرینێ بەڕاستی ئەڤانە ئەنوەر ناسۆ عەبدڕەحمان ئاب و ئەڤ لە هەنگێ تەفگەڕا سیاسی کوردینە جێ سەربلندایەنە نەجێگە ڕابنوان دە زنداناخن ئەنوەر ناسۆ سێ جاراش زندانێ نیظامێ دەرکەتی و سەرێ خۆ نەتەواندیە ئیرۆیە بخوازن ئەنوەر ناسۆ و سەرێ خۆشوان ڕبتەوین ئەف خەونەکە هەگەر دەفکرن ملەتێ کوردێ سووری و کوردستانە سووری ئەوێ بەڤی ڕەنگی سەرێ خۆشوان ڕبتەوینن ئەوەیە شاشیەک دیرۆکیە دکەوێنەیە و خویایە بەردەوام بێ گۆتنە ئالدار خەلیل بەری سێ ساڵاتێ بیرا بژمەرگۆ گۆ ئێمەگە ئەم بشاشیا خۆ دەحەسن پشتی نێڤیە قۆناغێ ئەم نەماژێڤەتگەرن ئەمێ باژۆن حەیا تالی مخابن ئەف گۆتناوی جیێ خۆ دەیێ ئەف چەند سال divê şaşiya xwe dimeşin û jê venageriň jî gotin jî nemafêde dike. Lêbera xweş bînin bîra xwe berî vî hawî komara zabê çêkirin û hikûmeta badînan û botan jî çêkirin û li paş xwe hişt û nemalê pirsîn. Ew ê anha xweseriya ديمقراطي جي بفش ديروكك وليجي نابر سنقلو ام شاش چون يا ام نچون دفان راقهان دي خده ما چب سري ملتي خوكر ما دو بلدي چكرنه بلدياك ريجيمي پراج مدستينه بشكل كي ليغال وقانوني رسوماتي خودستينه ادي جو هر دبه هر جب بلديا مش بو ايجا ام آوا بكن عيني وين مبلغ يجي جوانا دستينه بله برێز فواد هون ڕەواندنە لاوێ عەبدڕەحمان ئاپۆ گۆدۆ هاتەگرتن لە عەفرینیش بۆ لەشکریان نەچار چاوا دبینن بەڕاستی ئەفکارێکی کرێتە ینی مادەمگە عەبدڕەحمان ئاپۆ و مالباتاوی وەک ئەو دەبێژن جێ خیانەتێیە چرتێ لاوێ یەکی خاین ببێ ناوخوا ئەف بخوا لوان تێڤەگەڕاندن پرس جوان دەبێ دەلیل ئەف مالبات تەکنەتەویە ئەف خۆرت هونێوی ببن هون پێویستی وینە هونەوی بکن هەڤالێ خۆ باویژی di zindana wedeyî bi tuhmagirîn û vaya xıyanetê dikin. Yani giş karê wan berovajiyê tiştekî mereb hevdû girê de tuneyê dibe tu xweseriya dîmokratîş ker çê dike divê em ji gelar çê dikin. Ev gelkînê gelê xelas bû çû nehewcî bipirsin bê gelê Kurdî ya Erebî ya Siryanê ya Aşûrî gel û xelas bû çû. Ev tiştê karê tê kirin tiştekî wan bi ser hevdû millet qane bikin tuneyê. مخابراتي نظام دهات الدري دخست دقو فرمو تشكي خل خوكي وري جمع قهواكي فخوي وي شاغي مدقوت اف قهوه قروي ليدان بقروي زندان بقروي ناماكي تهديد اجمر بشين اي وانا خو سر ديوار ارچندكن وبزوري خلكي دقرين لجم بيره كيوان جم زارو كيوان اف كاري كريت تجاري ريجيم هنا نكري بفير رنگي وبلكي قال لك الريجيم اجي افكار نكريه بله برێز فواد ez gihiştim nerînata شورشا ثقافي ماو تسي تونغ و ستالين تيني بيرامره براستي فواد عليكو اندامê desteya danûstandina Rêkberiya Sûriyê ji Stenbolê gelek spas bo dem û beşdariyata. Partiya Demokratîk a Gelan HDP derbarê redkirina dadgeha destûriya Tirkiye li ser xwastekên wê bo hilweşandina biryara parêzbendiyê nerazîbûna xwe nîşan kir. Parlamenterê HDP Idrîs Balokan di kongreyekî rojnamevanî de rexne li dadgeha destûriya Tirkiye kir û amaje bûyekê jî kir ku biryara dadgeha destûrî ya xwastekên partiya wan ji bo şikandina biryara rakirina parêzbendiyê gelekî bilez bû û anî ziman gowa teya wê yeka diyar û aşkere ye. Her wisa Idrîs ragihand ku pêwîst bû dadgeha destûrî bi baş lêkolî li ser vê dozeyê rakirina parêzbendiya endamên HDP giribe. Li Bakurê herêma
ازرومی لشکرین ترک به گلیکا هن کسین جگدار و هاتا کشتن لگوری آگاهیان گل ناوچه ازرومی هن کسین جگدار ایریشی اتومبیل که لشکرین ترک کرن او د انجام د لشکرک ترک هات کشتن و د لشکرین دنجی بریندار کتن بگو ور ناس کرن او جگدار گریدای چه آلینا با اریکرنا بریارا پارلمانتویا آلمانیا لسر جانوسی دا ارمنیان سالن 1915 ارمنیان گوهین لباجار آماده دژین چونا ورا روژن گوکال و باونوان هاتبونا قرکرن او بیگجار دیسا بالا همو جهان چوسر کشیا ارمنین گل باجار آماده دژین لج اورینت نیوز را درباره دلی خو و کرن و هر وسا لزیده کرن گو اف بریار آلمانیای بریار کل دژی بریار جدلا نسیاسیا و نوچگان محمد مهدی چو سردانا چند مالن ارمنیان کر و افرا پوجمر آماده کر دسر بوبلاتا کو بسر ارمنیان باکور کردستان دهات 101 سال در باس بو لعف برینا کور هین جبار نبویه جار اف مجار دبا وک لیستوکه کی دست سیاست جارجی وک گفکه لسر تکلیان دولتان و دستهلاتداران ارمنیان کو هاتن کشتن ین کو مال وان هات تالان کرن و ین رویان لی ین کو مانل کردستان هنجیل سر و دوزه و لسر شوپا کالباوه خانه پاراماز مرجان جمالباته که ارمنیان آمده او جی مینا همو زاروکن تاغا سورا آمده لناف کوچین سوری مزنبیه ده هیا من زاروکتی خدا هایوی جناسنامه یاوی تنبیه حتی کو زاروکن حوالیوی روژک جیرا گوتنه گاور از ده تاغا خان چپکه ده هاتم دنه بناو کیویدن گاور محلسی زاروتی آمن و در باس بود به زاروی جیران آن را وقتا ما پفچون چیت کر ما ناوا خدا شرط کر مالک لوان آوا او جمر گوتن کی ون بافلان ون ارمانی نفالان فیلان جسایا و حوالا ما به حسیا کی ام جوی گلیتن جوی اولتن گلک ارمنیان کردستانی جبر مترسیا کشتن و تونکرنی به سالان جزاروک خوارن نگوتنه ام ارمنینه و هرتم و ناسنامه لمالخوا خف کرنه لکولینر هادی گمشی دم مالکی و صدا کملیه و اوجی مینا گلک زاروکن ارمنیان باکو ناسنامه خوا جزاروکن حوالی خواین تاغیهیم بویه بله دم محلی دا زارو حوالی منا ایک هبو جوادا دکت تنگانی یا تشتکی ما او دکرته جمرا دقوتن غاور ما سرفي تم او دبون به حيرس دبون هادي گمش دبكو تجارت صناعت و زراعت کردستانی به دست ارمنیان بو و ددمن بهوری دا سوکا سورا دیاربکر جئیرو زندیتر بو پشتی قرکرنا ارمنیان کردستان دوار تجارت زراعت صناعت و دستونریه دا تکچو هادي گمش هین لسر شوپا کال باوی خواه و لی کولینان دکه لی او دبی از چقاس دکولم تراجدی لسر تراجدی دبینم وقال بوان پیش برابونه یکی وی کشتنه چاره ویدی زارو بونه رفیانن سر یا گنده سر داره که دا بشارتنه ده حبیبی فلتینن یکی ویدی جوی ترسی اوی هنکی هشی خوزی وندا کربو گوی خورازی وندا کربون بو گرانج بویوی جراد گوتن مالا کرو بریا چند روز بری پارلمانتوی آلمانیا لسر جنوساید ارمنیان دولت عثمانی بریارا اریکر ندا هادی گمش دبه کو آلمانیا دبه بریار خدا نسامیمیه تجمع بپرسید بب که آلمانیا بویو گناه درخه چگه امپراتورلیا آلمانیا جدنا فی قرکرنا هم روما دا هم ارمنیا دا بخوشی هی هیجای گوتنیه کو کرد و ارمنیان باجار آمده بونه وک بیوازا مشارک و برویا دارگه او باورن کو هر کس برنگی خواه و بدنگی خواه دناف باخچه دا خملکیه محمد مهدی اورینت نیوز آمد جه دستپیکا شورشا سوریه و تانها والگوری راپورین تایبت گو 20,000 زاروکین سوریه به دستین رژیمان سوری و هاتنه کشتن و به دهان هزاران جی کوچبر بونه و جه دبستانان محروم بونه در راپورا بده رونین بیتر
توریا سوریه مافی مروان در راپورک خوی نودرا گهاندیه کوان کشتنا 19,773 زاروکی جهیلا هزن رژیم و جدس پیکا شورش سوری و بلگه کرنه کو دناواندا 297 زاروک بگولین سکوانن هاتنا کشتن و دورا 159 زاروکی جی ده اشکنجه دا جیان دانه و هجمارا زاروکین کو هاتنا گرتن 10,000 زاروک بون و تانها 10,716 هیچ ده زندان رژیم دا مانه. توره ده راپورا خدا لسر هجمارا زاروکین کو باوینوان هاتنا کشتن آخفی گوت کو او نکیمی 7,000 زاروکینه و یه اندایکین خواهاتن کشتن دورا 6,000 نه. لعالی کیدنه توره دست نشان کر که دورا 4,083 دستگهین پرورده زیان گرتنه و لوما دورا 2 میلیون زاروکین سوری جدبستان و پرورده بیپارمانه. راپور هر وها تکس کر که رژیم به صدان زاروک دکارن لشگری دا بکار آنینه. پارا ریخستنا تروریستیا داعش جی در راپورا توره ده هبو و لگوری و داعش توانین جنگه دریا توباران، کشتن، اشکنجه و لشگر کرنه نچار و پیکانینه او اجمار کر که ریخستنا تروریست دورا 351 زاروکی کشتنه. هر سال لگوری همان راپوره جبهت النصره 49 زاروک کشتنه و دورا 22 زاروک اندنجی گرتنه. راپور لعالی کیدن هیزن گریدای ریوبریا خسری لحریم کردان به کشتن 62 زاروکی توان بار کرنه او بسا هیزن هف پیمانی ناونتوی به کشتن 112 زاروکان گناهکار کرنه گوتیه که هیزن روسی جی در دورا 479 زاروکی جد دسپیکا اپراسیون خویین لشگری لسوریه کشتنه. لگوری روشانها و تدبیرین تینه کرن که زاروکین سوری جمافین خویین سرکه محرومانه و تانها تو دزگه آنجی تا آلی ناو دولتی ندای سر ملی خواه دال زاروکین سوری خودی درکوه لآلیه کیدن و جبر روشانه چاریه زاروک تولی گروپان دبه دا آلیکاریا خودان خوابکه و به ویکه که جیه زاروکین سوری نما دبستان و پیش روش تنه لپیش زاروکین سوری یا تبلیبونا گروپین تروریست و کارین لشگری ببن آنجی جوالات برون و ببن پنابر لکولانین اوروپا. لحسكي وغندواري ويتشينا جهبر دواما وجود كارين ويدفري دبينين گو صدما سلكج ارزانيا برهمين چاندنية را اوه دور پیچ کرنا رژیم و جنچاری پرانیا بر همین بو رژیم تنفروتن ده همان دمه دجی کارکر او خودین در راسانجی ده همان پرسگریکان را در باز دبن شروعین بهتر دوی راپوره ده. لگندوارین باجار حسکی چنینا جه و گنم دست پیدکه لگوری جوتکاران گو برهین ای سال ین چنین زیده سالین بورینه لهر استنگی لپیش جوتکاران هیه جعالی فروتنا برهمین خواه هروها جعالی خواه رژیم لسر وان فرسکریه گو برهمین وان بکره دما گو تواهیا ریین بازرگانی هاتنه گرتن جوتکار نچارن گو بره خواه بدن سازین رژیمه دور پیچک هبو جالی رژیم دل سروی منطقه ما سروی دورامه نه هل تشتک تبر همه وان جوتیارا وان حوالاتیان درکفش دربه بفروتن و سعرك زي ثبتها افتس بيتها هاني هشتي حتى كسي تاجر احتكاري بك تاجر تحكمي بيدك ضحيه تاليد قرباني ابي تشتي داني كسي جوتكار وكسي مزارع او ضحيه داتين د دماغو تواهی آلاو و پیدوین چاندنی بوهانه و بوهایا دلار گلکی باندور لسر بازاران دکه نرخ کیلو جه 75 لیره سوری و یه گنم 100 لیره سوری هاتیه دانین جبر وان سدمان کارکر و آجودکارین دراسیان دو پرسگریکان ده در باز دبن خودی دراسات هذه منطقه شغل منطقه جديده شغل حرسابك حرساب شغل خودي اسعار جنيك يبهان حرساب ارزان وقطعات هن قطعات بيدا نابن خودي امر ورد قارين جايين دكن حاجه قطعات بيدا دكن طبعا مزارع هذا اللي هاتي او شيء بنقول يعني جنن نلقوا اشكاوان در نلقوا كيف در او شيء تقال كيف يعني وخودي ام شغل حالي خودي اساس زراعه باش نقينا باش بس دعوتني جيران سروانج جيران ويمشي خودي تعدل مهاتي قطعات بيدا نابن زحمتی حبیب برهمین چاندنی ایسال لسرانسری هرما جزیره جسالین بری چتره لی دورپیچا لسر هرما جزیره چه جعالیه
داعش و آنجیج آلی رژیم و دبه سدم گو تفگرا کرین و فروتن کمی سالین بوری به ده همان دما گورجه یا پر بلند جخلکن هرما حسک کارنوان یه چاندنیه جبر ارزانیا نرخ برهم چاندنیه ایدی او برهم پیدوین مالبات لدرجاهی ساله تابین ناکه. ده داویه دا هون و هون دیمن تایبت ین اورینت نیوز لسر پاک روان بونا فیصل بابی لیلا. عسكريا تنسيق ما بين مويا بقد هي كون جبهه ما حد كسر ده داویه دا دوباره کرنا سنوچه رزگار کرنا 5 گوند نو و هیزن دموکراتیک هانه در دورا باجار من بجه و هیزن رژیما اسد هول ددن نافچه عراقای کنترل بکن. پشتی جزیره و عفرینه زاگونا لشکریان چارل کوبانجی دست بکر و پارتیای کیتیا کرد بجا کریارن اسایشان مینا کریارن رژیما بعثن. سکرتر گشتی نتوینیک بوید بیجه پکک حشد شعبی و داعش زاروکان چکدار دکه و هجمارا زاروکین کشتی به دستن رژیم سوری گهشتن 20,000 زاروکین. وی اوایم گشتن داویا بولتنا خواه تا بولتنا سبا بین خیر و خوشیده دم باش.